lagi di channel Sita Vlog. Nih, aku mau review nih. Nah, kita lihat nih guys, ondel-ondelnya. Oh, rambutnya keren nih guys. Oh, mukanya merah. Kumisnya putih guys. Nah, iya. Ini rambutnya nih guys, tuh. Rambut ondel-ondel nih. Nah, kalau yang ini bajunya warnanya hitam nih guys. Nah, di tangannya nih. Nih lagi pada istirahat nih guys. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat nih kalau dia lagi giving. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.